كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو النبي منت كان يوبلو وجبي وجب كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا سناك تكونوا نايوتر تمنيتيو امبار لو مون نخلنا كتعملنا كنمهارلون النخل كنفلطون كنستوعلون زلنا زينات تجلكم قريبا له ابزا فيديو زيا اب كلتا توبيك سينا هنري ጉዳይ ናይ እስራኤል ከምኡ ድማ ናይ ዩክሬን ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ክሳብ ክንደይ ብዝቐልጠፈ ነቲ ዝነበሮም ክብሪ ነቲ ዝነበሮም ቁጠባ ነቲ ዝነበሮም ዝናን ሓይልን ከም ዝደክም ይገብሮም ዘሎ እዘን ክልቲአን ሃገራት ኣብዘን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ፀገም ንንሰን ጥራይ ኮነን ሽግር ኮይነን ዘለዋ ንኻልኦት ሃገራት ለኪመን ብፍላይ ንኣሜሪካን ነተን ዓበይቲ ዝበሃላ ሃገራት ኤውሮጳን ለኪሞመን ቁልቁል ገፀን ሒዞመን ይኸድለው ስለዚ እዚ ድማ بدرجة عالم زنبرو ما تمامتا كبري كم دم قطباون وتحضراون عقمون عملك تحطو زاتون سعراتو استرجاجت علوني زوجين ريو زلنا سيلي سنه لها كم تعلقمي أب موسكو زجبر زلو أسوار زجرم نختريو كنديز أكل أسوار ماري خام تلوزي كم عينة نير توجه نختبلو تجراميهم تزي روسيا ندخل كابنيت زمارخطو نا أمريكا نا الإنجليز نا نفس وقف نا السويدن نا الجرمن نا كله بب ماركو بب هاجرو تجيا أب حزب قريبات الله زي ما انتهي مالتيو كنرينا تزي بخالو وجن ما أوروبا حبرت مرجع خجبري بزعباز مرجع زي كما يكون خن انتهي سلوا كل وقت لما كنرينا وددرا منغوتن حيالا زلو سلازي زين كلته بفلاين اب منغو يوكرين اسرائيل زخيه زلو كونتات نا امريكا بخمي يحاسيالو ترادي كونس نا امريكا حصوت بخمي يكدولو كنرينا لايك جبر سبورت جبرو مسايت صنحو مجمريا اسكن بزياني جمبر بلينكن اب امريكا اب اسرائيل كنيو Blinken is doubling down on the US effort to stop Israel from invading Rafah. In an early morning meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu, Blinken also stressed America's ongoing commitment to Israel's security. ABC News foreign correspondent Tom Sufi Burridge joins me now from Tel Aviv with that story. So حجون انت هنا من البعض ابز حلفه زتري وزلهم مبل شعب اي جزين اسرائيل كيدلو زي كاب ورح 10 عام جمير توقع حماس مدكعت كاب سكبر كساب حجي مبل شو اي جزي منيستر بدايه وصاينا امريكا اسرائيل كيدلو حاجه جزي انا اسرائيل كنا ما يمصنا له سي كسع كندي تبالانس اوف باور اسرائيل كسع كندي نتهاجر كزورا كم تغلت امريكا تبال نزيا فيديو تراينا قبر خلقو تحس زي رخب كلها بايتون امريكا حدش حقا استيقلو حدش حقا اسرائيل مقوام بزخونه يخو من قد انصار اسرائيل مقوام ولا تناصنتنا حسابنا زربا قالن تلكاتي فيرست امندمنت زبلو نعود از تحس اسرائيل زخونه زقام كل مخانون مقصعتكم زلون حركه بتزقرم كي اب غزي فاسيكا انتينا نبل ክርስቶስ ተንስዩ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ንመን ስዒሩ ተንስዩ ነቶም ዝቐትልዎ ዝነበሩ ገለና ንበል እዚ አንጻር አይሁዳውያን ጻለመ እዩ ብምባል ኣብ ትሕግስ ፊሮም ኣሎ ስለዚ ክርስቲያን ድሕሪ ኮይንካ ነቲ ሃይማኖትካ ብትክክል ፕራክቲስ ንክትገብሮ ክትንቃዕ ከም ዘለካ ዘዲኦም ንሎም ስለዚ ኢንፋክት ኣብ ካልእ ግዜ ከም ጣልኩም ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕስታት ገሊኡ ንክትዛረቦ ከቢድ ከውን በዚ ሕጊ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ኢሎም ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ነቶም አይሁድ ነቲ ዝገበሩ ኣምላኽ ስለዝረግሞምን ገለ ስለዝብለዎምን ብዛዕባኦም ነቲ ጥቕስታት እቲ ምዝራብ ነዚ ሕግዝን ምፍራስ ስለዝኾነ ኣብ ሓደጋ ክትወካ ኸእል ስለዚ ክትንቀቕ ከም ዘለና ዝገልፅ እዩ ማይ ብሓቂ ኣብ ዝነገርም ደረጃ ኮንትሮል ናይ ኣሜሪካ ይድብፃሕ ዘሎ እዚ ድሓን ናይ ሎሚ ይኮነን ስለዚ ሕጂ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ፀኒሖም ድማ መዓልቲ ክልተ ግዜ ኩሉ ግዜ ደገፍናትኩም ውሕስነትናትኩም ንፀጥታናትኩም ንሕና ክንድግፈኩም ኢና ጆኹም ከምዚ በቃ ቆልዓ ምስ ፀኒሕካ ትነግሮ ኮሚ በቃ ዘፀኒሖም እጂ ኣብቲ ራፋ ዝበሃል መጥቃዕቲ ንኸይገብር እዮም ዝገብርዎ ዘለው ንሱ በዓልኩም ትፈልጡ ክገብር የብል ኣሎ ነተንያሁ ማለት እዩ ናይ እስራኤል ኣብታ ናይ መወዳእታ ተሪፋ ዘላ ጫፍ ናይ ተቓዛ ኣብኡ ውግእ ክጅምር ይደሎ ጃቶም ካ ግደፍ ኣይትግበር በጃኻ ኢሎም ልምንዎ ኣለዎ ግን በጃኻ ናቶም ብዙሕ ግዜ ተሰማዕነት የብላን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ሓደ ክሲ ኣብ ልዕሊ ነታንያሁን ካልኦት ሓለፍታዊ ዘለውን ክሲ ክምስርት ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘይመሰረተ ንፑቲን ውግእ ምስ ጀመራ ውሽጢ ወርሒ ከሲስዎ ተርዲሖም ንለዎም ናይ ብሓቂ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይ እዚኦም ራሻ 2 ዓመትን ገለን መንፍቕን ዝቐፀለ ውግእ ኣብ ዩክሬን ክንድቲ ኣብ ቃዛ መይቱ ዘሎ ሰብ ኣይተቐተለን ኣሎ ክሳብ ሕጂ መኻ ቆልዑት መኻ ኣንስቲ
ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ክኽሰስ ዝግበኦን ዝቕፃዕ ዝግበኦን እዚ ነይሩ ግን ሕጊ ብግምጣል እዩ ዝሰርሕ ንሱ ፅንሒልና ክርዮ ኢና ሶ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዚ እንታይ እቲ መደብ ዘሎ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ ድሕሪኡ ነቲ ነታንያሁ ህዝቢ እስራኤል ክወርድ ክሳዕ ክንደይ ይደልዮም ዘሎ ከርእየኩም That story. Tom, Secretary Blinken is in Jerusalem trying to negotiate a ceasefire deal between Israel and Hamas. He calls this extremely generous. He's urging Hamas to take this deal quickly. What's the latest on that? Yeah, so Secretary Blinken has just completed a 2.5-hour meeting, Diane, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Secretary of State's team are saying that it is Hamas which is standing in the way of a potential deal. But if we step back, I mean, the reality is that any negotiation requires both sides to be happy with what is on the table. Now, there is a proposal. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓድሽ ስምምዕ ናይ ምቁራፅ ተኽሲ ናይ ወርሒ ዲና ክልተ ወርሒ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ዲል ኣብ ጣውላ ኣቕሪቦም ድማ ሓማስ ክቕበሎ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዝገበረቶ ዲል ድማ ነቲ ሓደ ነቲ ሓማስ ዝበሃል ድዩ ነቲ ፈለስጢን ነቲ ጋዛ ዝበሃሉ ህዝቢ ንዓታቶም ጓዕፂዝካ ኢዶም ሴርካ ንእስራኤል ብዘሐጉስ መንገዲ ምፍታን ሽዑ እዚ ኣይጥዕመናን ድሕሪ ኢሎም ሓማስ እዮም ኣብዮም ንምባል እቲ ሚድያናቶም ሙሉእ ኣፉ ከፊቱ ሓማስ እዩ ኣብዩ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝተባሃለ ይክብል እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ጓዕፂዝካ ልክዕ ከምታ ታሪክና ንታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጓዕፂዝካ እቲ ዲል ክንገብሮ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ንኤርትራ ኢዳ ዓፂፍካ መሰላ ጎፂኻ ክግበር ዝኽእል ዝፍፅም ልክዕ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ውሳነ ክትብ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ዳርጋ ብዳይሬክትሊ ኣብዞም ክልቲኦም እቲ ሓያል ዝበሃል ኣሜሪካ እዩ እቲ ንእሽተይ ሓይሊ ድማ እስራኤል ክትብል ትኽእል ኣብቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ተሪኻዮ ግን እቲ እስራኤል እዩ ነቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ዝዝውሮ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሕጂ ኣሜሪካ ካብ ኣፎም ክሰምዕዎ ይኹም ከመይ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ኢና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ ኣብዚያ እስከ ንምፃእ ለንቀነ ነታንያሁ ሓንቲ ፕሬስ ኮንፈረንስ ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ እስከ ንዛረብ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ክንሰግር ኢና ኣብቲ ናይ ምርጫ ናይ ኤውሮፓ ክንሰግር ኢና Benjamin Netanyahu publicly addressing the rumors that he kind of got going, that the International Criminal Court may launch charges against him and senior leaders of Israel for war crimes. Let's roll Netanyahu here. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ልክዕ በታ ቃላት እኮ ይገልጻ ዘሎ እቲ ICC ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ክቀውም ከሎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወረደ ጀኖሳይድ ናይ 1945 ገለ ኣብቲ ግዜ ናዚ ዝነበረ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ መቕፃዕቲ ንዑ ከምኡ ንኸይድገም ንዑ ንኽከላኸል እዩ ቤት ፍርዲ ዝቆይሙ ይብል ኣሎ ሕጂ ግን ተገምጢሉ ንዓና ንእስራኤላውያን ንዓና ንኣይሁድ ከም ናይ ገበን ናይ ኩናት ከም ዝፈፀምና ክኸሰና ይፍትና ኣሎ ይብል ኣሎ እንታይ ዲኹም ንስኹም እታ ታይ ባሓት እዩ ከተማ ምልእቲ መሬት ኣምሲልካዮ ዘለኻ ዝኾነ ስእሊ ኣብዚ ኸይነ ምፅኻ ንሶሻል ሚድያ ተቆፃፂርካዮ ዘለኻ برد إذا تزربنا خلنا تبغى زوريد زول عنوات كريكم ده سنبالة نجن التسألتات زي أبزة كم زي ما تسيم جيرونا دلو تسنسر شمالك زي تم عبيت ميديات دليتهم كوبر خليهم أنا قرأي كالني أتليس إن channel أي كالني so جنتايو زبلة زول نتايو نحناس بخمين نخصص كم حجاب حقوقاتنا جنوسايد تفصل ولا بسي نحناسي كم يجينا نخصص واحد كم بتقبر انت لها خسرة نسخة لعلي 30 50 اكشلي قال قمقامات الاربعه شو حساب ميتل يم زبلو زلو حابزياتهم دما 700 قلعوتن انستنيو 700 just imagine that 700 قلعوتن انستن قتيلن زلو بيت فرد كوسي كالن the same مفصم مزك ودادر بزيك المنقد ግን ኣብ ውሽጢ ኣዝዩ ፈጣን ግዜ ውሽጢ ወርሒ ዲገለመለ ናይ ትውግም ዝጀመረ ቭላድሚር ፑቲን ወላ እኳ ነቲ ውዕል ናይ ሮማ ዝበሃል ኣይፈረመትሉ እንተኾነት ግን ንክኸስዎ ንኽጥቀምዎን ግዜ ይወስደሎምን ብፈጣን ዝኾነ እንታይ ማለት እዚ ንኻልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ ናይ ደይፈትዎም ንሳቶም ቀልጢፎም እዮም ነዚ ኣይሲሲ ዝበሃል ክኸሶምን ሽሞም ከፀልሙን ነቲ ሃገር ድማ ሰይጣናዊትን ብሕማቕ ሰብ ከም ትመሓደር ዘላን ክገብሩ ፀገም የብሎምን ኣብ ናፍሶም ክትመፅእ ከላ ግን ኣሜሪካ እንታይ ክትብል እያ ሕጂ ክሰምዑ ኢኹም ክትግርሙ ኢኹም እዚኣቶም እዮም ካቶም መራሕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዶ ሂማን ራይትስ ዶ ከምዚ ፍትሒ ንኻልኦት ዶ ዲሞክራሲ ዶ ኢሎም ዝዛረቡ እዚ ሓደ ካብቲ ዲሞክራሲ ዘለና ሃገር ኢና ንመርሕ ዘለና ይብል ኣሎ
مدحر ديمقراطي قنع نجر تقبر تلقى بيت فرد خسيسكا قنعنا انت لك ويتقنع من قد لنيلكا بيت فرد خيتكا تخسسكا يتعود نو جبن كم زفتم زلو صبوق يريز فلت عشا يكونن جبن يكونس جبن ناي جبنات تفصيم زي فلت جبنات يزفتم زلو معناته أبقى كاميرا تسنده حنساب هوسبيتال يقتل لأنك أنا دم أب كامبتات أكيبهم زلوا أو أب تنداتات توي لما أب تنداتو كيسم كنا عنوة توريد مالتي زي كبروا نجاري يبلو من كم نايزي أتوم أبقى كاميرا استفدت ما جبني لكن again أمريكا تناتا مورال كم زخونة كتريكم يا. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy. انتهيت بلا جينوسايد الرجيم ثم جينوسايد في الرجيمس كم على ايران بلا ايران ابي سبقتيلا امين جست نفسها اب سمعك اتها رايهم ايران سي مع اسيا جينوسايد كتفصبرينا ويكا هصاناتن انسنا بزلوو توكيسا سب كتقترينا እቶም ተኩስኩም ትቀትሉ ዘለዎም ኣብ ኣፍጋኒስታን እንትኾነ ኣብ غزا እንትኾነ ኣብ ዌስት ባንክ እንትኾነ ኣብ ሱርያ እንትኾነ ሊብያ እንትኾነ የመን እንትኾነ ኣብ ኩሉ ኣሜሪካ ንስኻትኩም ይኾዮም ኢራን ተኩሳ ዝቀተለተ የላን ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ የለና ኣብ ታሪክ ስለዚ ነቲ ናቶም ንኻልኦት ኣፀጊዖም በቲ ናቶም ገበን ንኻልኦት ፍርዲ ክህቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዘገርም እዩ ዝኻ ክንመሃረሉ destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to protect civilians. We've heard that. Is one of the most So دايدو دلوت سراويت نا إسرائيل عالم قدامي نا مورال سراويت يزبلالو نا قلعو كستما غيرو سراويت قلعو نا غازا قتل دسي بلني زبل فيديوتات زسدو سراويت أبريساتات ناس حاقو بومبانا بزبز زتكسو I don't know تي أبزي تويتر نريو فيديوتات سلتات دوت زحزنيو نزيومي أب عالم قدامت نا مورال مسماني ولا درزلو نا بحكي زجرب نالبات قدامت خونو غليم أمريكا خاوز قد تخوينهم كالت أوروبا ما أسكح كهاي قفئي أب أفريقيا زفتهم تخوينهم يا كابكالوت عندنا حيشنا 4 تقتل لا ونكو كم تمنا أمريكا نا أوروبا زقبرو قد مهجا أي كونن قبل غليم صون توداديرو زيوم يوم تمنا مورال سبقت دما تزارباناتهم دما خمس جيركا خصهم أخلها تقرم بتدي ريز ولا ريز أبزو أنا زجن كم كلام أي كونن تهزبي سكراي وهزبي إسرائيل بزعبا نتنياهو زلو برداتا اتميديا يعبط أصله زلمبر اتهز من إسرائيل نخورد يلي ولا ويم اسكزي اسم زيارة ويم. Circumstances, Israel is not due for elections until 2026. But since January last year, what is happening in Israel is far from normal. First, protests against judicial overhaul gripped the country for months. Then the October 7th attack by Hamas, which snowballed into Israeli forces, flattening Gaza and killing thousands of innocent civilians. Not to forget, the government has failed to bring back over 100 who were taken hostage by Hamas. It is no surprise in this scenario that Israelis want Benjamin Netanyahu out, and they want him out now. A poll published on Tuesday reveals how a substantial number of Israeli citizens want Israel's top leadership to quit. Let's take a look at the numbers. So, is it reward لهم أب كرباء جزء استجبر مصنعاتيو ساتهم دماء حزب إسرائيل نزيهم سبعزياتهم أب سلطان كسون هيدا اليوم دو ولا هيدا اليوم نزبل بقولت أفكر لي لهم زبل دمسي كم زهابي نبرايم مينستر تي بنيامين نتنياهو 58% حزب إسرائيل كندي سلام وصل فيزيك برزلو أب أفتق جزء أب كتماتات معات أشحات سبات وتيو السبز كلا لو زمان كسزلو كلا لو خيار خلالو يمزبل زلو جن مني ديكتاتور أبريالي ترينه لنا كانوا زلون قفعني منقسن تماريز أي زبلجن زي عينت زجبر منقسن أرسلتاني قتل مهلا وزجرمي وجن أب قلنا أمريكان بحرقينكا نا أمريكا تجمع بلان دليل تقدر تخليها سو تناي برايم مينستر 58% حزب إسرائيل كل اللي ويب له نتناي security agency chief دما نايتي هجرات دحنت حلاف دما 55% كابسل تعلق كل يدليو نايتي IDF نايتي سراويت chief of staff نوع 5% كل يحطوه نت مينستر مكلخال دما 4% سلازي نبولو ما بتوجه سلطان زلهم سبعة كاب سلطان كليو حزب إسرائيل كم زدلي زجلس مصلحتي إنا ندرز لنا. Okay, so much about Israel and American مودة زي بالعرسي نملسنا بأوروبا.
أوروبا مجمريا بزنا مرجع كامبين نو قدميا ازياس كنسمعنا امريكا مستانا اسرائيل سلتخي زيرايو says it opposes an international criminal court investigation into Israeli actions in Gaza, claiming it has no jurisdiction. So we've been really clear about the ICC investigation. We do not support it. We don't believe that they have the jurisdiction. And I'm just going to leave it there for now. So comes out 3 was اللهم زي أنا أمريكا نا White House spokesperson يا ده الله تي ICC عبد علي نتنياهو زفتنو عين قبلونا عين دقفوننا تحت مجارجة نبعلهم كسر مسرتوا لهم زقولون الجراح قبروا لهم زقولون نت ICC عادن كعمالو سلزي سلطان يبلوهم من عق خصو من ده يبوهم سلطان بوتين خصو مخانس خاتكم تتاقعون تدقفون زنبركم سلزي it's just double standard نايزياتهم بتنا ننفسهم كاب حقن كاب تحتاتنتن أوتي أو ما بلع الكالو زقبروه من قدي نزيا نزنا ICC يمانا قبراب منستري حبريتانا يرترا تزاريب لنيرو تا ICC زبالك ساعة كندي نخالوت مفرح نخالوت راح عندنا متاو نمرحتنا أفريقيا نمقبع بعد شمام نمبلشاون زتك عمل تاكتيك نبر عم نفسهم كوت سحكرلو كم زيد الجفون أنصارهم زخونون قليل نيرو تكلني هذا بعد ما نسي. Well, that comes amid reports that Israeli officials fear the Hague-based tribunal could soon issue arrest warrants. Interestingly, the White House supported an arrest warrant for Vladimir Putin last year, stating that the ICC has the right to condemn Putin for the war between Russia and Ukraine. We spoke to Dr. Mustafa Al-Faturi, a So بحفجة تبيت فردي قبل على بوتين فرد خب كلجن تقالات يفهم يوم تقبلهم مستي فرد دماء ملو رعيمهم كم سنة بريد زكاة بزي again التكونات أبكالوت خون كله تعجم زبالي بلومن أب نفسهم كم تقولت تقول دايجن تقالات يفهم كابو كل يزفتون هجرنا نرزلنا but it is what it is كم زلوينا هنوزو تجي نبي ربحنا تينا ليش لا يقبروا support يقبروا let's go to Europe what's going on هذا قد اسم رجع قبريو زد ما أبز الوقت كله إن أوروبا ترى كونس نتكل عودة كنا بيوكرين زلوا حفش هذا ما نملا عالم أوروبا حرابي economic zone سلزونه. Is not Hamas, it's probably elections. And that's where Europe is heading, towards a continent-wide general election. It happens every 5 years. This one is scheduled for early next month. Citizens of the European Union will vote for MEPs. That's members of European Parliament, MEPs. And these MEPs are... So, أوروبا وحبرت إسرائيل شدشتن حجرات ركبوا هذا عبي من رجاء بحمش عمل تجبر بايتو ناتو كمرتيوم أنا أوروبا حبرت أبلاتنا بايتو كمرتيوم زبايتو زي بزو حلاف النزلوي إسكان اسمع نشتي كمايو انتي تسميت كجبر منك عواتي خلكي بهالالو. Very powerful. They approve the EU budget, they debate new policies, and they elect the EU Commission President. So there is a lot at stake. Now, every election has some burning issues like inflation or jobs. But in the EU Parliament, it's more ideological. You have different political camps, the far right, the centrists, the socialists, the moderates, and so on. Polls say that the far right could make significant gains this. So, اتي بايتو budget na EU تصدق نسيو حقتها زوج نسيو نتا president na commission زمرت ونسيو. So زوم أبالتنا بايتو ما بتاعت جزء بايديولوجيكال بسن حساب ناتهم بوليتيكا مرداتنا ناتهم يوم كامبس اللون ويكا زمغاغلو لازم ما أكلايز بحالو سوشياليست بحالو تم رايت بحالو يمانا يكون في كمدماتهم مودريت بحالو لازم زياتهم كلاتهم نناتهم بوليتيكا أمالهم ما بتاعت جزء أنت أوروبا حبرت بتم سوشياليست بحالو كمدمات سنتريست ما أكلاي أردادا زلهم كل تزياتهم يوم نتبوليتيكا ناي أوروبا حبرت زمرحوا زلوا زخل وجن زخل كنتات نريزة لنا ما نعطهم الرجع نعطهم دقافين مخانيهم أبزح جزء جبر من الرجع جن كلن هجرات أوروبا تزيبلنا أجرق الهجرات لكن بعد جرمن زي مثلا عبيت هجرات التيمانة يكون في بعبلال النطبي عبلال حيلي كعوات كم زغلت بزو حبريتا يزلو مثلا فرنساون أبتليان أوريدي ناي ميلوني ممسو ناي ترايت وينج حيلك ساكن دي كم زلو سلزي بكل من قد التيمانة يكون في عبلال قوينك كم زغل عبسقات اللوم نزه جنتايكو قبرو يخلو كرينا. Time. So EU President Ursula von der Leyen is firefighting. She's calling the far right Putin's proxies. When I see what your AfD colleagues, the lead candidates, have done, they are under investigation for being in the pocket of Putin. And if you look at the electoral program, you will see that it echoes the lies and the propaganda of the Kremlin. So clean up your house before you criticize us. So comes the real Zelena, Tayam Zulu, Natom Yamanai Kamfiz Bahalu, Targa Nai Putin Tifezo comes Honun. propaganda na Putin زرقوا حمخانو من سلازي أبي أوروبا مجمريا بدرجة أوروبا ما قال كاباتهم investigation ويكا مرمراي برلون كمزلون
ምስ ራሽያ ርክብ ከሂልዎም ተባሂሉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብርዎ ዘሎ ቤት ፍርዲ ገይሮም ሸንኮለል ዘብልዎ ዘለዉ ተመሳሳሊ እቲ ፍርዲ ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ፖለቲካዊ ከም ኣፅዋር ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ እዚኦም ዘይኮኑ እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ነዘን ሃገራት ንሳቶም ዝደልይዎ ዓይነት መንግስቲ ኣሎ ንሱ ክዕወት ድማ ይደልይዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኣብ ኤሮጳ ዘላ እዚኣ ቫንደርላይን ንሳ ትመርሖ ዘላ መንግስቲ ንሱ ክቕፅል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ እቲ ውግእ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ክቕፅል ስለ ዝደልይዎ ዘለዉ እዞም ካልኦት ራይት ዊንግ ግን ነቲ ውግእ ጠጠው ከብልዎ እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ ፅኒሕና ክንሰምዖ ኢና እንታይ ጠጠው ክብል ከም ዝደልይዎ ንዓና ነዞም ኤርትራውያን እዚያ ንሰንበዕ ዘለና የማናይ ክንፊ ንቅድሚት ክመፅእ ከሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ከብሎ እዩ ገለ ክድብል ፅቡቅ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንስደተኛታት ቀዳማይ ታርጌት ናቱ እዩ የማናይ ክንፊ ስለዚ እዚ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ብሓፈሻ እቲ ኤሮጳዊ ሕብረት ተሪር ሕጊ ኣብ ስደተኛታት ክኽተል ከም ዝኾነ እንዲ ነጊሩ ዘሎ የማናይ ክንፊ ተመፂኦም ግን እቲ ነገራት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ጥራይ እዩ እቲ መረዳእታ ዘሎ ንሳቶም ከዓ ምምፅኦም ዘይተርፍ እዩ ክንምንታይ ዓቐን ይመፁ ዳ ይትሕቶ እምበር Two factors to note here. One, Putin looms large over these elections. His war in Ukraine is a key campaign issue, and there's a reason why. Traditionally, the EU has been controlled by two groups, the centrists and the socialists, and they oppose Putin's war in Ukraine. They also advocate more aid for Kiev. So the current EU policy was designed by them. But the far right says, forget that. Taking on Putin is costing Europe, energy prices are higher, inflation is higher, and money is being burnt on military aid. So the far right says, reduce support for Ukraine. Maybe even reset things with Putin. Hence, von der Leyen's criticism. So, the right wing ዝበሃል እቲ ኣብ ኤሮጳ ወሪዱ ዘሎ ፀገም ሓደ ካብቲ ርክብ ምስ ተቆጣባውን ኩሉ ዓይነት ሽርክነት ምስ ራሽያ ዝነበረ ስለዚ ተበተኸ እዩ ስለዚ ኣፅዋር ንዩክሬን ምሕጋዝ ጠጠው ከነብለለና ጥራይ ዳ እዩ ዘይኮነሲ ምስ ራሽያ ዘለና ርክብ ክንጅምር ክንከል ኣለና እዩ ዝብል ዝኾነ ኮመን ሰንስ ወይ ከዓ ብዘይገለ ፀቕጢ ናይ ፖለቲካ ዝሓስብ ሰብ ድማ ከምኡ እዩ ራሽያ ጎረቤቶም እያ ንዖም ዘይተዓደነ ፀጋታት ኣምላኽ ዝሃባ ኣሎ ኤሮጳ ድማ የብሎምን እዚ ፀጋታት እዚ ድማ የድልዮም እዩ ብውሑስ መንገዲ መፅኦም ነይሩ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣንፃር ረብሖም ዝረግፁ ዘለዉ እዮም ዩክሬን ስዒራ ይስዒራ እቲ ዕላማ ናይ ዩክሬን መስዓርን ዘይምስዓርን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅ ኣይኮነን ንሳቶም ዝሓልምዎ እቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ማለት እዩ ፑቲን ክእለየሎም እቲ መንግስቲ ኣብ ራሽያ ዘሎ ክእለየሎም እሞ ብፍላይ ኣሜሪካ ነቲ ፀጋታት ናይ ራሽያ ክትግብቶ ስለ ዝደሊ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንሱ እዩ ዋላ እቲ ዩክሬን ዝበሃል እውን ፋሕፋሓት እዩ እቲ ምብራቃዊ ወገን ዩክሬን ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዎ ፀሊም ባሕርቲ ብላክ ሲ ዝበሃል እውን ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ again it's about resource net resource ንምቁፅፃርን ንምግባትን ዝግበር ዘሎ ኩናት ዳኣምበር ወይ ከዓ ፅልዋኻ ንምሕያል ዳኣምበር ብፍሉይ ኤሮጳ ካብ ዝውግዝ ክረብሖ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ይኮነ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ድማ ኣክንደን ራሽያ ንዖም ዝጎድኦ ዘሎ ይበዛሕ ኣሎ ሓደ እቲ እገዳታት ዝገበርዎ ነዳዲ ናይ ራሽያ ይንገዝና ዝበልዎ ብምሉ ተገምጢሉ ንኤሮጳ ቁጠባ ብጣዕሚ ቀለውላው ከም ዝኣትዎ ገይርዎ ምክንያቱ ብሕሱርን ፅፉፍን ዝመፀካ ዝነበረ ጋዝ ኣጥፊኻ ብሰለስተ ኣርባዕተ ዕፅፊ ካብ ኣሜሪካ ክትገዝኦ ከለኻ እሞ ከዓ ብመራኽብ ተጓዒዙ ዝመፅእ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ዝቐትል ዘሎ ባእታ እዩ እዚ ክሳብ ዘይተዕረየ ድማ እቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ክዕረይ ክእል እቲ ማኒፋክቸሪንግ ካፓሲቲ ናቱ ሕሱር ጋዝ ክህልወካ ኣሎ ወይ ከዓ ተወዳዳሪ ነዳዲ ክህልወካ ክእል ኣሎ እንተዘየለ ነዳዲ ብዙሕ ዝጥቀም ወይ ከዓ ጋዝ ብዙሕ ዝጥቀም ኢንዱስትሪስ ከም በዓል ናይ ሜታል ናይ ሓፂን ናይ ኬሚካላት ገለመለ እዚኣቶም ብፀዓት እዮም ብዙሕ ፀዓት እዮም ዝደልዩ ድሕሪ ብሰለስተ ዕፅፊ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ትገዝእ ኣለኻ እሞ ከዓ እታ መወዳደርትኻ ቻይና ካብቲ ዝነበረ ዕዳጋ ንታሕቲ ትገዝእ እንተላ ከመይ ጌርካ ካብ ዕዳጋ ተወዳደር ኣይትኽእልኒ ኢኻ that's why ድማ ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ዘንቆልቁላ ዘለዋ ስለዚ እቲ የማናይ ክንፊ መፅኡ ነዚ ክዕርዮ እዩ ዝደሊ እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዘመሓደር ግን ነዚ ይደልዮን ዘሎ ምክንያቱ ካብቲ ውግእ ይረብሕ ስለ ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ድማ እታ ጀርመን ትበሃል እውን ክደክም ስለተደልየ ኢና ንርኢ ዘለና ብኡ መንፅርቲ ኤሮጳዊ ገለ እንተተዳኸመ ፅቡቕ እዩ ደድሕሪ ኣሜሪካ ክኸይድ ኮይኑ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ ተግባር ድማ ፅቡቕ ይሰርሓሎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ሕጂ ነዚ እቲ የማናይ ክንፊ ክቃወሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝርዳእ Which brings us to the second factor. The far right is making inroads. These parties are expected to finish first in 9 EU nations, including in France, Austria and Poland. They could also finish second or third in 9 countries. So the dynamics are clearly changing. By June, the EU Parliament could look very different. Centrists and socialists out, a right-wing coalition in. And Putin knows that. He's tightening the screws on European companies. Many of them have subsidiaries in Russia, so Moscow is taking them over. 2 such instances have been reported. One by an Italian water heating company and the So, ክልተ ነገራት ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥብታት እያ ጠቂሳ ክልተ ንሳቶም ከዓ እንታይ ኢላ ኣብ 9 ሃገራት
እቲ የማናይ ክንፊ ወይ ካቶም ራይት ዊንግ ዝበሃሉ ክዕወትኩም ዝኽእሉ ቁፅሪ ሓደ ኮይኖም ክዕወትኩም ዝኽእሉ ካለ ዘራርባ ጀርመን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ፈረንሳ ክኸውን ይኽእል ኣብ ፖላንድ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኦስትሪያ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀዳማይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካልኦት ተወሳኺ 9 ሃገራት ድማ መበል ካልኣይ ደረጃ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብሓደ ኮምባይነት ኮይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ብሎክ ኮምፕሊትሊ ነቲ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ መድረክ ክቕይሮ ከም ዝኽእል የማናይ ክንፍታት ድማ ሕግታት ኣብ ዝቐልጠፈ ክቕየር ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣሎ ማለት እዩ of course እዚ ኩነታት እዚ ምርጫ ስለ ዝኾነ you will never know how this thing is going to work ብሓፈሻ ድማ ዋላት የማናይ ክንፍ መፅኡን ከም ዝናብነት ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ መፅኡ ብዙሕ ነገር ክቕይር ንብሎ ዘለና ከምኡ ይኮነ እቲ ኩነታት ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገር ዝቋፀሩ ዝመፀ እንተመፀ ኣብ መስርሕ ናቶም ክእትዎ ክእሉ እዮም ገለ ነገር ክቕየር ይኽእል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክቀያየር ይኽእል ዝብል እምነት ክህልወና ይክእልኒ እስከ ንቐፅል An Italian water heating company and the second by a German appliance maker. Both of them had local wings in Russia. But last week, Vladimir Putin signed an executive order. He put both these subsidiaries under Russian control. Now, Germany and Italy have protested this. They say Russia's move is illegal. So, ዝሓለፈ ናይ ኤውሮጳ ነገር መወዳእታ እንዲደይብሉ ንክልተ ሰለስተ ዓመት ቢልዮናት ገንዘብ ናይ ራሽያ ኣብ ባንክታቶም ዓፅዮም ዓሽጎም ኣይንህበኩምን ኢና ጥራይ ዘይኮነስ ንዩክሬን ክንህብ ኢና ኢሎም ዘፈራርሁ ዘለዉ ዘይሃብዎ ክሳብ ሕጂ እቲ ገንዘብ ድማ ንፑቲን ደንጊፆም ወይ ፈሪሆም ዘይኮኑሲ ከምኡ እንድሕር ገይሮም ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ገንዘቡ ኣብ ኤውሮጳ ከም ዘይቐምጥ ስለ ዝፈልጡ ጥራይ እምበር ንሳቶም ቀደም ብኡ ገዚኦም ንፑቲን ይዋግዎም ሃለው ሕጊ ዝበሃል ስለ ዘይክተሉ ንረብሖም ስለ ዝጎድኦም ግን ገዲፎም ኣለዉ እዚ ኩሉ እናፈራርሁን ገንዘቡ ንኸይጥቀም ዓፅዮም ከለውሲ እቲ ፋብሪካታት ክልተ ፋብሪካታት ናይ ሓንቲ ናይ ጣልያን ሓንቲ ድማ ናይ ጀርመን ዓበይቲ ካምፓኒታት እየን ናተን ሳብሲጀር ወይ ክፋል ናተን ዓብ ክፋል ዝነበሮም ኣብ ራሽያ ፑቲን ንዑ ወሲዱ ነቲ ጋስፕሮም ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ራሽያ ሂብዎ እዚ ፀላዕላ ኢልዎም ኣብያት ክከውዩ ቀኒዮም ኣለዉ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ሓላል ፑቲን ዝገብሮ ግን ሓራም ስለ ዝኾነ እዚ ሕጊ ንዓኦም ዘይምልከት ካልኦት ክገብሩ ከለዎን ገበን ክእውዩ ቀኒዮም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እቶም ካምፓኒታት ዝውንኑ ወይ እቶም ሰባት ኣብ ልዕሊ እቲ ፖለቲካ ናይ ጣልያን ናይ ጀርመን ፀቕጢ ከም ዝፈጥሩ ፍሉጥ እዩ ፑቲን ድማ ካልኩሌትድ ሙቭ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ንሱ ተመሪፁ ን5 ዓመት ኣብ ስልጣን ክህሉ ስለ ዝኾነ ነቶም ናይ ኤውሮጳ ሕጂ ኣብ ሰንከልከል ዘለዉ ንምርጫ ክምረፁ ከም ዘይክእሉ ገይሩ እዩ ዝሃርሞም ዘሎ እዩ ዝበሃል Frankly, we've moved past that. Europe has frozen Russian assets parked abroad, so Moscow says this is just retaliation. You freeze our assets, we take over yours. And where does that leave Europe? In a bit of a spot. If anti-Ukraine parties come to power, it could be game over. We've seen indications of that. Last year, Slovakia elected a new government. A right-wing populist became the prime minister there, and he ended military aid to Ukraine. So, እዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ እዩ እዞም የማናይ ክንፍን ተመፅኦም እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከብቅዕ ምዃኑ ዝግምገም እያ ትብል ዘላ ከም ኣብነት ኣብ ስሎቫክያ ትበሃል ሃገር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ሓደ ናይ የማናይ ክንፊ ኣብ ምርጫ ምስ ተዓወተ ቃልታ እንታይ ገይሩ ንዩክሬን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይንህብን ኢና ኢሉ እዚ ዝኾነ ሓገዝ ንዩክሬን ከም ዘይህብ ገይሩ ማለት እዩ ሃገሩ ዩክሬን ሓገዝ ከም ዘይትህብ ካልእ ሃገር እውን ኣላው ከምኡ ገይሮም ስለዚ እቲ መድረክ እቶም ራይት ዊንግ ተመፅኦም ቃልታ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝግለጽ Imagine this happening across Europe. It could cripple Ukraine's war effort, which is why European centrists are worried. We saw their desperation last week. When French President Emmanuel Macron gave an alarmist speech, he warned that Europe could die. But von der Leyen is choosing a different path. She can't work with the far right, but she's looking at less radical options, like Giorgia Meloni of Italy. She leads a right-wing party, but she also supports Ukraine. Meloni is part of a coalition in the EU. It's called the ECR, the European Conservatives and Reformists. And von der Leyen was asked if she would work with the ECR. Listen to her response. The question was, are you open to cooperation with ECR in the next mandate? It depends very much on how the composition of the parliament is and who is in what group. So she's open to it. So ሓፈሻ ባይቶ ናይ ኤውሮጳ ምርጫ ዓበይ ትርጉም ክህልዎ እዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት ብዝቐልጠፈ ዝምዕብለሉ ዘሎ እዩ ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና ሕጂ ኣብቲ ኔክስት ኣርእስትና ተይከሰገርና ከለና መጀመርያ ግን ከም ወትሩ ነዚያ ክንርኢ ደስ ይብለኒ Mezun otrişin İmadayım konat abay gütünden İmadayım konat abay gütünden Balım azim arkadaşı gütünden Balım tarih lidagım O balım adır vakadım Balım ilkalvatın O balım kabil kıstaşın Enta dulet fatın Mezun
I really hope ነዚ ክንርኢ ከለና ነዞም ሰራዊት እዚኣቶም ሲ ካብቲ ዘለዎም መናብሮ 3 ዕፅፊ ደመወዝ እውን እንተትገብረሎም ይረኣየካ I really hope do you think ከምኡ ተተሓስቡ ኣነ ከምኡ እየ ዝሓስብ ነዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሲ 2-3 ዕፅፊ ደመወዝ ክግበረሉ እንተዝኽእል ካብቲ ቅድመ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ምክንያቱ ክንዱ ዋጋ ዝኸፈለ ስለዘየላ ኣብቲ ሃገር ብትክክል ነዚኣቶም ነዚ ቅድመ ቀዳምነት ተዋሂቡ ነዚኦም ሰራዊት እዚኣቶም ዝግበር ኩሉ ነገር ሓላል ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንሓደ ትፈትዎ ነገር እቲ ዝዓበየ ትቦ እንታይ እዩ ነብስኻ እዩ ካብ ነብስኻ ንላዕሊ ክትባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሰራዊት ድማ ኩሉ ግዜ ንሃገሩ ነፍሱ ዝህብ እዩ ሂወቱ ክህብ ዝኽእል ሂወቱ ክህብ ድልውነት ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ሂወትካ ጥራይ ዘይኮነስ ሂወትካ እኮ ሞት ንኩሉ ማዕረ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ግዜ እያ ተጋጥም መዋእልካ ምሉእ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልካ ዓብይ መግለፂ ክርከቦ ዘይክእል መስዋእቲ እናገበርካ ሓለፋ እናገበርካ እንትነብር ዘለኻ ብትክክል ብገንዘብ ክትካሕሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ክከሓስ ኣይክእልኒ ግን ሰብ ዓቕሙ ክገብር ክእል እቲ መንግስቲ ዝኾነ ኣድቫንቴጅ ተረኺቡ ናተይ ትምኒት ማለት እዩ ናተይ ትምኒት ነዚ ሰራዊት እዚ ካብቲ ዘለዎ ወላ 4 ዕፅፊ እውን ደመወዝ እንተዝግበረሉ ሓላል ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናይ ውግእ ጥራይ ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ውግእ ክኣቱ ከሎ ብዙሕ ዘድምዕ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝሰርሖ ኣብ ልምዓት ግን እቲ ዝፈልጦ ጥራይ ዝፈልጦ ብፍጹም እዚ ከምዚ ኢሉ ክትሪኦ ከለካ ናይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ወይ ወተሃደራዊ ኩነታት ጥራይ ክመስለና ይኽእል እዩ ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኢን ጀነራል መብዛሕትኡ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ እቲ ብዙሕ ኣብ ሰራዊት ኣይነበርኩን ኣነ ከም ትፈልጡ ኣብ ገለ ክፋል ግን ናብ ዲጋ ናይ ገርሰት ነይረ ኣብቲ ዲጋ ገርሰት እቲ ኣእማን እቲ ኣብቲ ዲጋ ተመርሚሉ ዝነበረ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ክዘውር ከለኹ ብይርየ ነይረ ኣብኡ ዝተኸፈለ እዚ ኩሉ ዲጋታት ናይ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዝገበረት ኣካል ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ኣብቲ ልምዓት ናይ ሃገር ልዕሊ ማንም ዜጋ ኣብቲ ሃገር ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እዩ that's why እዚ ሰራዊት እዚ ከም ኖርማል ከም ወተሃደራዊ ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን እቲ መንእሰይ ኣብቲ ልምዓት ናይቲ ሃገር ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ኩናት ደሙ ሂወቱን ዝኸፍል ዘሎ ሙሉእ መዋዕሉ ነቲ ሃገር ከፍ ኢሉላ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግብኦም ሰባት እዮም ካልእ ሰራዊት ከፍ ኢሉ ክበልዕ እዩ ዝውዕል ብዙሕ ስራሕ የብሉ ናይ ካልእ ዓለማት ሰራዊት ማለት እዩ ስራሑ ውግእ ጥራይ ውግእ እንተዘየለ ድማ ከፍ ኢሉ ይነብር that's why ውግእ ኣብ ዘይብሉ እቶም ሰራዊት ዘጣይስዎም ስራሕ ስለዘይብሎም ካልእ ክሰርሑ መደብ ስለዘይብሎም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልምዓት እዩ ዝሰርሕ ዝበዝሐ ግዜኡ ኣብ ህንፀት ናይቲ ሃገር እዩ ዝሰርሕ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትሕቲ ቅርሲ ዲጋታት ድዩ ፅርግያታት ድዩ ኩሉ ክብላ ኣይክእልኒ ግን ዓባ ኣበርክቶ ናይቲ ሰራዊት ኣሎ ስለዚ ቢግ ኮምፕሊመንት ናይ ሆፕ ትምኒተይ ፃማ ናቶም ክረኽቡ ኣብ ገለ ነጥቢ ናይ ሂወት ፃሞኦም ንክረኽቡ ትምኒተይ እዩ ካብ ሰራዊት ከይወፃና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም These NATO weapons have all been captured during Moscow's special military operation in Ukraine. Now on display in central Moscow, they are እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ብምሉእ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ዝማርኸቶ ናይ ኔቶ ኣፅዋር እዩ ረይዎ ገሊኡ ሓደሽቲ ከይተተንከፈ ከሎ ተማሪኹ ዘሎ ሓደ ዓብይ ሄክታራት ሓደ ዓብይ ቦታ እያ ሓዚኣትሉ ዘላ ከም ሙዚየም ተገይሩሎ እዚ ኣብ 2024 ዘበን ራሽያ ምስ ኤውሮጳ ተዋጊያ ስምዖ ሓንቲ እዚኣ ክንሰምዓ Between 1941 and 1944, military equipment captured from Germany in the Second World War was presented here. Today, there is the equipment from the special military operation, and it shows with whom we are fighting. تايبلالو ኣብ 1941 ክሳብ 1944 ሕብረት ሶቪየት ምስ ጀርመን ምስ ናዚ ተዋጊያ ኣብ ሰዓረትሉ እቲ ኣፅዋር ካብ ዝወሰድዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ተራእዩ ነይሩ ድሕሪ 100 ዓመት ወይ ከባቢ 80 ዓመት ተመሊስና ሕጂ ምስ መን ንዋጋ ኣለና ምስ ኤውሮጳ ጀርመን ድማ ኣፅዋር ናታ ተማሪኹ ኣብ መፂኡ ለሕጂ እውን ሌፓርድ ታንክታት ናታ ክንሪኦ ይነፅነልና ስለዚ ሕብረት ሶቪየት ፍተዎም ፅልዎም ተሳዒሮም ኣይፈልጡን እዮም ናፖሊዮን መፂኡ ኣቦም ይወድቕ ናዚ መፂኡ ኣቦም ይወፅእ ቀዳማይ ኩናት ኣብ ወዲቑ ካልኣይ ኩናት ሶም ስዒሮሞ these people are very difficult to win ክስዕሮም ከቢድ እዩ እዚኣቶም ካልኣይ ድማ መሬቶም እውን ከቢድ እዩ ክስዕሮ እዮም ዝበሃል ኣብ ራሽያ ኣብቲ በረድቲ መፂኻ ክስዕሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሕብረት እዞም ራሽያ ናይ ብሓቂ ሓያል ታሪክ ነይርዎም ሕጂ ድማ ኣብ 2024 ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ኣጉሊሖሞ ደጊሞሞ እዚ ድማ ሓደ ዓብይ We are not fighting with Ukraine, we are fighting with NATO. Russian officials say that each example of foreign equipment reveals
مس يوكرين كنا نبعث زلنا مس راشا مس يوكرين كنا نواجه زلنا مس نيتو نواجه كم زلنا مرقاقت إنه يمزبل زلونا أمريكا بانديرا زلونا أمريكا صور مالتيزي ناي عد إنجليز زلونا عد إنجليز. That each example of foreign equipment reveals the heroism, courage, and ingenuity of Russian soldiers. This exhibition in Moscow's Victory Park has a collection of over 30 military exhibits from 12, mostly NATO countries, including the US, the UK, Germany, and France. On the information stands, visitors can learn not only the tactical specifications of the weaponry, but also where it was produced and under which circumstances it was captured. Veterans of Russia's operation in Ukraine will work as guides for the visitors, and their message is well understood. It's important to exhibit. I think it will raise the patriotism in the country. People should see the horrors of military actions, should see that nobody is unbeatable. We will win. We, the people who are protected, need to see their heroism. My brother is there. I am proud of him. All this just days after Washington. So sometimes we زلوا بحفشة زي تهزب كريو يقبع أحواتنا بجنبارات كنا مزغل كلنا زلوا أنت عينت واقع خافلهم زلون مسمن واقع كم زلنان كسع كندي جوجانو مخانم تم سراويتنا نبحث كرات زغاب بتغكر بوتين عبي فنان زهب كنتاتيو. After Moscow vowed to intensify strikes on logistics centers and storage facilities housing Western weapons in Ukraine, Russia feels it is on the front foot. The West has no plan for Ukraine. Russia's plans are vague, but the West just has no plan. It's clear that the West wants Ukraine to win. In what way? How that victory could look like? So, حبر زي معربة عالم نيتو يكون أمريكا أب يوكرين نتصور علامة كم زي بلومن كن سعرنا يبلو بخمي من قديم كسعر انتاي مالتي خد سعرت انتاي خد سعرت ذلي انتاي خد قاصرت ذلي نبحك زجرم كنا تادينا رزالنا إذا تري وزلهم دما تي عودوكينات نبي قصو كم زي معبلة نخن فلت كحق زنا إليه وزي أسكان نشتي أبتنا بريزنت سياس كم محلافنا أبزي حنتي انترفيو نيرا أسكان اسمعي تصبق يرا أنالايز كيرا تلمس حالي إكسبرت وين. It is April 29th, 2024, and to say that the current situation is not looking good for Kiev would be an understatement, as you have reports all around that Russian forces are currently advancing. You also have reports admitting that Kiev's manpower shortage is something that is becoming more and more dire, and you have NATO in a situation where they are struggling on their end to try to figure out what to do, realizing in some cases that just more money and weapons will not be enough. They need men. So are they going to send NATO troops to Ukraine? Well, there are some reports saying that that is already happening right now, that you already have countries in the EU putting their own boots on the ground and So انتهت بالله حدا تي اب موداتا اربعه كمون هجمه جمريا ورحم شكريه خلنا تعودو كينات يوكرين تسعر الله ويتودق على مبال مجنانا يكونن نصور نغريو سراويتا بتعم كم صداخمه وحد قطر سراويت كم زلوا اب كينات كم تدفع زلا تيرو تنيتو زبحال دما سراويت كابي كم تعلا سراويت ديكوتو ندعي سد تفلتي كون سلازي بزح انت تازلو بحفشاغن تعودو كينات صبغي خدلا كم زي اللي ويخي كم زي اللي زقلت يوم حدا اكسبرت يعني انترفيو تقبل كان اسمعي. The analyst Mark Sloboda. Mark, thanks so much for taking the time to join me today. Rachel, thanks for having me. It's always an honor and a pleasure to be on the show. Always good to have you. Now, I want to get your take on the latest here as Kiev's top military general, Alexander Syrskyi, took to Telegram on Sunday to reveal that Ukrainian military units have pulled back from 3 villages in Russia's Donetsk People's Republic as Moscow's forces continue to push westward from the region's capital city. Now, he said that the outnumbered Ukrainians gave ground to preserve the lives and health of their troops. So I guess instead of throwing soldiers into a meat grinder, Kiev is now retreating. What do you make of what seems to be a change in strategy here, at least from what we've seen from Ukraine over the last year? So تحت مجمريا تي عبي جنرالنا يوكرين سراويتو كم ززلقون تعودو كينات ببزح جنبار نيراش خيلي يدفعوا من يهرموا من كم زلون قليت نيرو كم بزلاق دينا هنريو نغل كما يكتريو تخليات بلو زلا. Yeah, from reports on the ground, I think things are quite different than Syrskyi would like to present them. He announces a tactical withdrawal, a retreat, after his own soldiers have already broke and run away, attempting to regain a persona, a facsimile of control of the situation. So انتهيت بزلو تي حلفنا يتوتدراو ازي جنرال سيرسكي زبحال مالتيو سراويتنا ازليقي قبل كله كتصبابق سلازدلي مر سراويتو سلاز حدا مترايو كابت بوتاتات حديميو مغنياتو تعودو كينات بالانس دا يكون ولاتنا امريكا حجز يبنا لنا دبل وتاسوار ايات هونالو نخياتو تقبرو زلا راشا ون كالارسيو سلازي
ይስዓሩ ከም ዘለዎ ብግልጽ ይዛረብ ዘሎ ብንጹር ቋንቋ ይስዓሩ ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ much like what happened in Avdiivka. Once again, the Kiev regime forces have waited too long, and a number of their forces broke of their own accord. Reports on the ground is that in another one of these small settlements west of Avdiivka, as the breakthrough that Russian forces have pushed through to a depth of over some 7 kilometers now, which is spreading out now, kind of blooming, if you will. They have also put So እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ኣፍዲፍካ ትበሃል ድፋዕ ትቀደም ጀነራል ካብ ስልጣን ዝወረደ ብእዋኑ ከነዘልቕ ኣለና እናበሎ ከሎ እቲ ዜለንስኪ ትበሃል ፕሬዚደንት ግን ስለ ዝኣበዮ ብዙሕ ሰራዊት ከሲሮም ኣብ ላስት ሚኒት ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሞም ካብቲ ቦታ ክወፁ ከም ዝተገደዱ ሕጂ እውን ከምኡ እቲ ስትራቴጂ ኣቐዲምካ ርኢኻ ቅድሚ ምህዳም ክሳብ መወዳእታ ውፅንካ ብዙሕ ክሳራታት ምስ ኣጋጠመካ ዝግበር ዘሎ እዩ እናበለ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ዝኾነ እቲ ዓውደ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ገለ ካብቶም ኤክስፐርትስ ነቲ ዓውደ ኩናት ዝከታተልዎ ዘለው ንክንፈልጥ ኢለ ካብቶም ሪፖርተርስ ራድዮ ኮነስ ኢንደፕስ ኣናሊሲስ ክገብሩ ዝኽእሉ ካብ እውን ክንሰምዕ ኢለ ሕጂ ኔክስት ቪድዮ ናተይ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ We have seen what they have done the last 30 years. It's a continuation of the same ideology of slavery, colonialism, neocolonialism, then hegemony. شوف بحتر تبلي أبز حلفة 3 عامات درانا ينتلو هذا الدجاجم بحرينا نرجع لنا السودما ما قد سألتنا يتقدم بجبتها زمع بلد تاريخنا أمريكا مجمريا بجيلانت سب جيلا غيركا دحريو دما جب نتسب بوحد دموز أنا عمسكا ويونا كارت حبتنا جبتك قصيلو دما زوج زول هجمني مالت نربح خا زصابا ويكا كم دليت كاخد جبر زيف كدا كاسب ناقصعك نادفعك ناجفلقك ناقرقرك اتخدو منغدي صبو غيرنا تمكرو صبو غيرنا هندو نخيلنا لنا يبلان The world will have to get out of this state of affair. We are at a crossroads. We believe we are in a transition to a new world order. How do we design a new world order? مجمري عالمنا كم زي عين السيستم كتوصل كل اللوا نحنا أبقرنا من قد لنا هجى عالمنا أبقرنا من قد لنا زدما كم يجر كابز عينات جبتاوي من قد كنوصل نغل هذا من قدي كنفتر كل لنا يزبل زلوا How can we possibly strategize? How do we mobilize resources? How do we make people aware everywhere that this threat is there for them and they get out of this so that they can enjoy their liberty, their freedom, their development without this hegemonistic idea? طيب لا so انتهينا هنقبر زلنا بخمي اورجنايز كنكون لنا نزن مقطع مجمريا هنقبر زلنا كمي جرنا ጸጋታትናን ኩነታትናን ኣዋሃሂድና ክንቃለስ ንኽእል لأنه كل جن كمي جرنا نحبرت السبات نسبات كان منهم نخل إذا كنتات أجمع كم زلوم كمي جرنا نقحت كان بكم زعب كان جبر نخل من تاني تزلوم ناس نتن حرنة نخست ماقرو مخنيات تزلو سيستم ناس أخوينك دليتات كان حرية خان نخد جبر زفك السلجي كوني نابلي يزقل زلو. So I think this issue will have to be exhaustively addressed, and we need to come up with concrete plans. We will be making our modest contribution, but we have. The idea that this, say, the Russia-Africa partnership is one part of the bigger global partnership that will have to be developed. Russia will have to take the lead because Russia has been targeted and is still targeted. They might dream of using the war in Ukraine now to weaken Russia and probably dream about. سنتايز زلو بحفشة كل خاف زخنا ورقتان بيبي كونن زارف زلو the guy is really deep understanding nice geopolitics comes allo يزر داكا مزحت مرحت دينا نربزي ولا أنا أمريكا أيكونن أكمزي أفوك في تكزارب مش حدا مراحي كزارب كلون أبو ورقة صحيفة يمزبون عنا ببي بايدن الزارب ترجعون لهم كابرسو confident خوين كزارب ولا بروتين مزوج زي كاب صحيفة president says really understands his stuff and نفسه كف ما إنجليش ترداكم سبات كتلو تخليهم تراو عن قاونا يكونن زتكم تعمي كبدت جلوه ቋንቋ ይዝጥቀም ነፍሶ ከፍቲ ኣገደስቲ ቃላት ዝጥቀመሎም ድማ ነቲ ቦታቲ ብዝያዳ ዘጉልሑ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ዘሎ ኩነታት ንምብዳሕ እንድሕር ኮይኑ ቀዳሚት ራሻ ኣብ ሓላፍነት ኣለዋ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ዘለዋ እዚ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ንራሻ ታርጌት ገይሮም መስሎ ዘለዉ ሕጂ እውን ኣብ ታርጌት ብመንገዲ ዩክሬን ገይሮም ከዳኽምዋ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ስለዚ ራሻ ነቲ መርሕነት ክትቅበል ግዴታ ኣለዋ ካልእ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ أفريقيا مس راشا سلزخنا تراي أخل مالتا يكون إنه بزح عينت حيل كدلب خلاله زي علماوي حيلي متخخاب كفتر خلاله نزي أمريكان يوروبان قبل لا نخد بدهون دروقينا زي ما بمن قدي أبتا زقصل بوتين يبلي بريكس بحال
ክፋል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ራሽያ ምስ ኣፍሪካ ትገብሮ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ትገብሮ እኳ ንፅል ተኾነ ብሪክስ ኣብ ትሕቲ ፅላል ብሪክስ ኮይኑ ክወሰኸ ከሎ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናበይ ክዘልል ከም ዝኽእል ብፍላይ ኣብ 2023 ድሕሪ ዝርክቦም ኣብ ዝተኻየደ ርክባት እቲ ብሪክስ ሞር ኣገዳስነት እናረኸበ ኣባላት ሓደሽ መዝጊቡ ሕጂ ድማ 2024 ኣዛረባ ርእስትን ነፍሲ ወከፍ ስጉምትናቱ ድማ ንኣሜሪካን ዕብለላናታ ንምእላይ ብዙሕ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ The same event happening. The collapse of Russia will be a big advantage for them. It's a dream. They're now spending trillions and trillions by printing money to run the show in Ukraine. This will have to end at one point in time. And we need to look beyond that. Our bilateral partnership is based on our understanding on this historic mission of Russia. Russia has a historic mission to play on behalf of everybody in the world. I can say who is the leader of this show? Mr. Vladimir Putin is the leader. So بحتر زبالة انتهي زبل زلو نحن مرداتنا مس راشيا نقبر زمدنا كابت تاريخاوي أنا بباناتنا زبقسيو لذي تكون تاتا كم زمسل سلازي ردانا كاو تبقسنا هنا نتناتنا زمدنا مس راشيا ويمسكال نقبر إن حسبون تزمدنا تاتنا دما كم مرداتنا زبقسيو زبلنا بحكي بسمعيت وي كم زي مسحيا كنا القدي كونسي deep سقون understanding that situation كم زلو يزي نقرأك so بحفشة نزي كنا تاتزي دما فلاديمير بوتين كم راح يزخل مهنياتو تارجت كوينا زلا هاجرو سلوز خونتنا بلاي زارب I hope نايلومي مردات عبزخ نكدفينا please like جبرو support جبرو نحن خلنا كمهر زغليز بالكوي زغرب مهار قوينو كترقبوا دما تصفى جبرنا بالكو نايلو مارس عبزخ ودي مزيالة بوا كجت فكم ثلاثة نقرات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 2034 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትኡ ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ጌሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ትክእላለህ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ